Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti pakasaritaan arapauluan. Agsipot ka iti tulungam, saan agsipot iti dadaalam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anya mo tintilang nga di kasasa umitay, Ryan? Langa, kunayo, nanang. Wan, di sungo na. Kasla adda karup-rupa na. Ni Mang Bursyo. Apay nanang, adda ka di karup-rupa na agayam yaw? Saan ko agayam ti karup-rupa na? Sino aya ti karup-rupa na? Jay, basta adda kasungsungo na. Sino nga raw? Jay kabalyo ni Dalmas. Sa anak amaray, iti dayta nanang. Maluksawakit niya. Ngamin, bakatan kayon? Aguyaw kayo pay lang. Sa anak nga aguy-uyaw. Mas daawak lang no kasano ang nagbalin akasla sungo ti kabalyo ti so. Nanang, saan man na dayta agsipot iti pang dadaulan nyo iti tao ti aramidon nyo? O naydaytan. Agsipot kayo kide iti mabalin nyo at tulungan. Tapno tulungan na kayo mo ti Diyos. Aglaklako mo't gayam ni Mercy, ije-igid ti palingki lakay. Apay aya, naglaklakaw. Ay, mabainak no siya. Lusika, nagsayaat kang nagdalaw sa pagsapulan na ita. Sa narumbang nga ibaeng. Uy, lakay, kakaasi siguro na niya. Iswa, tila may laklakunan. Ang mga nasaysaya pa'y tibiyag na nga musika bakit? No nakakaasin ti may sa tao, saan mo nga uyawan? Saan mo at tagibasitan? No anya pa dita? Pang parigat mo, iti para matao. Tulungan ka di ano na may tulong mo. Nasaysaya at pa'y. Saan man na pila sipsiputan? Bakit nagalas na ita nga aramay? Maday, ti managsipaut iti dadaulan na. Tiniranak mo tin lakay, unay daytan. Saan ko mo dadaulan na dyan tao? Madlaw ko lang mo. Tapno'y bagakin ka, adaw ti kwarta ni Mercy. Nagagat nga may, tila madisdiskarti na pagsapulan iti kwarta. Di mo makita ay nakagatang pa yan iti tricycle na. Sika nga eh. Ay unay daytan kaka. Ryan anak, anda madi ana si putak kini Lydia. Apay ka din ni Lydia nanang? Ay nga maguray ka kurso na Adam Samot. Ni, saan nanang? Gayem po lang na dyan. Apay ka din? Anya mo jay kiday nan. Nagalas. Kasla in drawing lati grade 1. Kasla ngay jay kiday ti mapit. Jay ngay mapit siya. Sa nagsinabat pa'y. Nanang, nanya ti kayat ti tao nga aramidan iti bagina. Awan biyang tayo ni ti dayta. Saan tayo matabagi ti bagida? Nagadumot ton timbagam. Bakit kayo nanang? Di kay agsipot iti uyawan nyo, wano agdilaw, wano anyapay dita. Makita klaang mo ta normal mo ti kumita. Saan na normal ti kiday na? Di kay ngamin kumita iti uyawan nyo Ta amin na tao, kat adda pa kauyawan, wano pa kadilawan na. Kat sigurado,
Adamot sana nasaya at apakadilawan niyo. Agsarming kayo nanang, tapno makita mo ti pakadilawan niyo. Ay, awan ti makita apakadilawan day ti rupak. Nagpinta sa tupay. Iti unag yung ngay nanang. Ay nagluko kan, makita kaya mo ti unag ka. Ibagak, pilinaon ti unag yaw. Apay nakita. Makita nanang. Tatilinaon ti unag yaw kat nagdagas a kababalin. Managsipot iti pangtadailan nyo iti padayo tao. Unay mo day tanapan ng tiram kanyak rayan. Bakit? Naglaing kang agsipot. Apay di mo makita ti kaaruba tayo nga agrig-rigat. Asinaw? Di bakit andang? Amok Baybay ang dagiti anak na ababak nang. Awan pa'y sirbida mo tabak nang. Angam siguro kat nakuspag. Wano na uyong ide ni andang. Ide adapay pigsana. Saan aray ti kita no si putam? Ti kinakakaasin at ti si putam no kita Dahil dyan ti kunak ama si putam kuma. Katapay kuma? No kaase ti may sa tao, tulungan saan ka ta dilawain? Dagitimot anak na ti dildilawag tabaybay anda ni andang. At pumpayan ako spag ide. Noon niya ti may tulong mo, itulong mo na. Saan mo na dilawan na iti anak na awan serbi ti panang dilaw mo. Kan di mo pagatapan di nakakaasay. Iktamkit di iti makan no kayat mo. Iktam iti kwarta na no kayat mo. Kasta lang na ita. Uday-day tan lakay. Mom Ryan anak. Nauyong siguro ididay ta. Asino manan tinasiputan niya nanang? Ni bakit andang iso baybayan mo tindagiti anak na. Nanang, di yung pagkatapan na ita nakakaasin na tao. Awan ti ayak nga ipapaay dagiti anak na kenkwana. Nakuspag siguro ide. Nakita niyo ka din nanang? Saan? Apay nga raw baybayan dan? Amuyo. Anda kasta nga anak. No nakapsutan tinaganak na, saan dan nga si kaswan, baybayan dan. Nakakasiti kasta nga ina, no ama. Kalpasan na, iso pala ti dilawan kan pagatapan niyo, iti saan nasayaan. Iso mga minti makitak alangana. Diyay langana nga min katkasla na uyong nga Kita am jay kiday na, nagpangato nga kasla alyaan na tangset. Kuna detan nanang. Alya ko na lang arudan. Natangsit ko na pa Tila masipsiputan nyo. Tulungan nyo kitdian ni nanaandang. Tapno adan tumat tumulong kada kayo, inton da kayo tiyagkasapulan. Una detan. Sikan ati mang tulong no kayat mo, tad adumala ti kwartam ngam siyak. Amumlakay. Adaman nakitak ijay ilay itay agsapa. Adaman na si puta mo na dadaalay. Apay ayat kontrabida kamat, kaslasan nak nga asawa. Madimot ngamin ti arabid mo bakit? Agsipot kay ti irurumin mo. No inuyaw mo ti may sa tao, wano nagatapam. Pasatmot lang na itati panang irurumin. Saan mo lang nabibiyangan Agam numasyan ka, tulungam. Kasta tinasaya at tao. Anya? Agsipot ka man kitday, iti tulungam, bakit? Jay kasasad na itibiyag ti kitaam, saan kat ajay pakauyawan na, uno pakadadailan na. Ta amangan no sikan tao ti madadaal iti udi na, Uray daytan. Eso matlagayam nga agpapaubing ni Donya Magda ta agpapaaram. Asino alakay ti pagpapaaraman na. Anya lakay, agpapaaram iti ubeng. Ay, sa bali man gaya man tinasipo tambakay.
Awan bibiyang tayo ni Tinayjay. Agulimag tayo lang. Bagbagi tayo lang ta si kasuan tayo. Saan tayo mitiran di sa bali at tao. Tano kasta ti arambidan tayo. Makabirok tayo ti dungir tayo. Nawatam. Sa nga ektarya manan tinasaom lakay. Unay daytan. Ay, urayan pala madungiran ka sa kaagpatingga. Tulungam kit di lagi tinakakaasi di taa. Sana tila masipsiputam apang dadailam iti para mataaw. Apay dakis tagsaaw? Unay mo daytan. Nana, isardeng yun asar-saritaan ni mama. Taawan ti basol na kada kayo. Kan saan na kayo matabibyangan? Ay na, debe, konsentidor kamot nga anak na niya. Imbiskit di abagbagaam, asaan nga agsayot-sayot tabakuten. Kaslakay kaya mumat. Kababaen, tikas jay. Agpapaaram iti ubeng, ay kababaen. Saan tayo mat nga mo, nana? No jay lalaki, tinagaram mo na niya. Isong agulimag tayo latan. Ta makapasakit ti kasta. Ay na, debi aya, masakitan ka. Maditikas jay. Bakit ngagpapaaram iti ubeng? Nagalas. Naalalas tay makiapa. Gapo iti kinaman nakibiyang nanana. Ay panawan ka man langan, may sakamat. Unay daytan, bakit? Tata, bagbagaan nyo man ni Nana Ustang. Anya man na ayati naramid na. Agsipot iti tao adadaulan na. Ay, unay na dyan na bakitan. Ibagamlatan kan kuha na ti kayat maubalasang ka. Nasaysaya at matlang no sikat ti mangdilaw kan kuha na. Sikat ti mangibagay ti bidot na. Kano siya ay sigurado nga ingaran na. Unay daytan kaka? Saan nakadengdenggan? Kanayon mo't kay tabagbagaak. Ang talaga asukir na di abakay. Ha? Day talag sipsipot tar aramidam loko. Agsipot ka ito yawam, dilawam, iruruman mo kadalaisam. Iraman nakpay. Anya aya timbagak donya magda. Pakibibiyangam tibiyag ko. Saan ka mo ta pakibibyangan? Apay di mo maamirais. Nagalas tag paaram ito ubingam sika. Nagalas ti panagsasaum ustang. Kanayon ngagsipot kay ti dadael a tao. Imbes ngagsipot kay ti tulungam apadam a marigrigat. Sika ti tumulong ta sika ti baknang. Saan mo nga aramatin ti kwartamiti obay nga lalaki? Nagawan mo tan abain mo. Ay, anay kaw. Tinumpanak mo tan ni tinakapigpigsa. Sana dagiti pakadilawan ti pada matao ti siputam mustang. Siputam pa'y amin nga agdiso di tarupam. Anay ko husta na. Nadadarang ti rupak. San laday tatigan abam. Idarum kabay. Ay saan mo tin Ay saan dun niya magda. Siputam ita ti mapatsamak ken kaduldog abakbaketan. Mas dawak mo't ken kabakay. Kanayon da kamot na bagbagaan nanang. Ngam inurayo pa yung mapasubo kayo, iti kinalain yung agsipot, iti dadaulan nyo. Imbes ko mga may nasinipsipotam dang iti mabalin mo at tulungan. Saan ka taday tala agsipot iti dadaulam? Pudno nanang. No nagsipot kayo iti tulungan nyo. Aduda at tinulungan nyo. Ado kumamot ti mangisakit ka na kayo. Ado ti mangarayat ka na kayo. Pudno na ita.
Naragragsak pa'y kumati ka sa saad mo no ano ti maparagsak mo. Sa bali mati pagragsakam. Taday tamot agsipot iti dadailam. Just kay. Lakay, sanda mo tada si Diren at amadan tanagan akon. Laita ti epektaw ti kinaman agsipot mo. Agdanag kaitan. Tulungan dakik day. Mapanyo kasarita ni Dunya Magdata. Saan ako ngay dardarom? Nasayad na ita, tapno agnakam ka. No sana mapasamak na ita. Agtultuloy kumati kinaman agsipot mo. Agtultuloy ti kinatarabitan mo. Agnanaaya na kinadagas ti aramin mo. Ay, mangibabain ka iti pulay. Nangruna iti pamilya. Ay nalakay, di pa'y lanapnak anang derder iti rupak, indarum nakpay. Da kayo nakambalay ko ati pagkindawag iti pamakawan, tatulungan dak, agbalbaliw akon. Saan nga uso na kita bagbagang magbalbaliw ka? Hindi pa'y lakumaan o kinayat mo tinagbalbaliw. Sa kanayon na kamot na bagbagaan, gamawan na tamad. Isa sigay. Aguma kaitan. Agsipot kay ti iruruman mao. O rin ton mabalod ka. Sipot am dagiti padam abalod. Bakulan na kajayay. Unay daytan. Lakay. Ditang gagayem tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Agsipot kay ti tulungam, saan nga agsipot iti dadaulam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ana pauluan. Nalaing kanaw ngaglisay. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Anyat kukuam dito'y balkaon, nakakidum kamat. Bastos nagita at tao. Apay, minurmuranda ka? Nalablabas pa ng minurmuran bakay. Nay, babae mat, jay limabas. Isu ka di tinang murmurkan ka? Apay di mo nakita tilangana, makapamurmur. Anya? Unay daytan ka? Sulisaw bakay. Nasulisog ka aya? Ay, sa anak asusulisogan, amum na ita. Kano nasulisog ka iden? Hindi na ita, kahit. Amunak matay. Ore asino pa ita, pilata, jakon masulisaw. Natibkira kaon. Sapay la kumaalakay. Ayam mo kon, isu siguro ang nagaput ka itay, tapno di mo makita, jay limabas, ngam nakitam nga imunan, isu ang nagaput ka. Gore ka man bakit awanan? Nakadayaw? Awanan! Sige, magmula ka sa karoon. Nagapgusan na si mata ka nakakita. Ay, amam, talaga nga agaputak. Tadyak kaya tatalyawan na iti bastaw tilangan at taaw. Mag-asamot na ita. Nangil-il a shorts. Hanging pa iti bado na. Nagbado pa yung lang aron no kas di mo lang. Sakit agkaratalyaw kanliyak. Kasta at talaga, tasaan mo't a babae day jay. Ha? Lalaki nga raw? Binabae. Ay, unay day tangkaka. Aray, kaluan nakman ngagpasyar. Siyak? Kaluan ka ngagpasyar? Kaano pa yung nagbalin ka sila, Hismaray? Apay no, agpakadwa ngagpasyar sila hisakon. Kasta ti pa nagkita na iti makakita ka na ta. Kaluan naklaing tapnusan anak kanidilaw. Babae, ti i-date ko. Anya, ay, unay na tangkaka. Di naklatultuladan, nalaing aglisay. Nalaing ka nung aglisi. Natiliwan ka mo't i-date?
Saan man na itaan na palamas mo ti pagsaritaan ta. Nundikit, ti babae ngay pasyarta. Babae? Wen, sagay sata ang nalalapsat na chicks. Ti babae ngay pasyar ko. Adamat kadwa na babae. Balasang anapintas. Itid ko ken ka pare. Itad. Ay unay dahi tangkaka. Kas kami lamang tudon iti ay ayam ti kayarigan na. Nasa umon pare. Ikan ka iti baby doll nga balbalay mo wano ay ayam mo. Nag-cute. Liw-liwa lang iti mata. Amok akayat mo ti maliw-liwa. Isu nga agmayat kan pare. Tapno partner by partner. Unay dahi tangkaka. Yam amok token ka ni Mary Joy. Unay dahi tan. Nagpintas sa talaga tinakaparswahaan. Nang runa no ang kakapintas mo na babalasang di kalwa. Pabicture tayo man dito. Pwede nga ron paray. Ay, gumatang tayo. Naulimot ng ito'y babae akanuwata dito'y parke. Ta sanda ang alawngaw. Dito park. Nalailo talang. Mapantayo man ang book. Nasayat ka ron paray. Ngamnay. Okay. Saan ka nagpakada ka ni bakit tawan amok ngay rason kan kuwana? Kano nalaing kang aglisi ako naman. Ngam sana na itatitapik pare. Nuanda kay ti kastoya ka sa saan. Sana tila mapampanunot mo. Di kayo matadayaw. Dagito'y babaya ka kanuwata ti panunutan ta. Ag-enjoy ta. Nagamam mo kayo manitayan ka ni Mary Joy partner mo. Wan nga ron paray. Makapasulisog na ito'y babae. Isam nga isam ngam di mat agsaaw. Malsamay. Agan anad lang na ita pare. Nalaing namot dagita alumisi na anad na unay ni Mary Joy. Di na kayat ti agib at iti sao apakabasulan na. Iti ababa apan na o. No talk, no mistake. Ay unay dahi tangkaka. Wan pare, aksyon na lang. Na ito'y partner ko. Diyay la agar arasas matyam muna. Isu nga awan mange nga unida. Kita ma. Agar arasas kaman darling. I love you. Yes kay. Naanada talaga. Ay, unay daytan ka ka. Babay love. Nandanijak mga. Pimanaw din pare. Ngam nakita mo. Nag-iirot nga arakop. Tinamay anda ka na ta. Kung nasasamit nga agak timba tida. San aya nagsaya at pare. Ay, nasa uman paray. Natukay manon tiriknak nga agayat. Just kay. Unak tumay. Awan parikot. Ta, lalaing kamot nga aglisi kanibagan mo. Umubing kapay no anda kasta nga awir. Uray na tangkaka. Mabalin mo lang nga awagan ni Mary Joy. Iti urayan niya ka nito akayat mo. Good girl, na Joy. Ang tulno ganagos nang ronan o paput-putamut Ay, sana parikot ti paput-put. Ang damot may paput-put. Ay, internet ti number na kanya. Iso nga internet kumutin ati number ko kenkwana. Ang binilin ka nga anadan na lang ti panag-text na no kasta kaya nang agsinarak kamay. Ada isingasing ko pare. Di mo'y sursurat ti puno anagan na iti phone book mo.
Sigurado makita ni bakit mo rayta. Wala niya. Anya nga rin ti isukat ko nagan. Nagan konti kabil mo. Madia. Amo na kamot ni bakit. Kasanaw no awagan na kakit kasarita na ka. Tiklaw adagaos. Ang mga nunjakton makalisay. Uwan niya. Ay, basta saan na jay husto anagan ni Mary Joy ti phone book mo. Mabalin ka na ya, sunshine, ti sukat ko'y tinagan na. Ay, madia. Ragan mo ti babae na pintas na ita. Sukatam. Mabalin tinagan ti bakit paray? Ay, madi. Ngamin, makunapay la babae na ita. Kanyang loko kan. Ewan na niya. Sige, nagan lang arodon ti asaw. Madia. Apay, maka-text kan makasaot ti asaw. Tiklo ka na. Sige, nagan latan ti lalaki ti ifunbok ka. Pipi apay. Sige pare, binhamin latan ti ifunbok ko anagan ni Mary Joy. Unay daytan. Kagaraag nga iwara ti cellphone ko dito sa alas. Tapno kaslaawan ilim-limeng kang kanibakay. Lagay. Sana tila pangiwarwara am iti cellphone mo. Ang mga nukelat nga dasa nga ilik at makurso na daan da pidutan. Awan laka nga rodan ti pang text kan pangkol mo kanyak. Una niya. Sige nga raw, nakiwara iti silid ka. Saan mo nga iwara Tama nga no sa pulom to, di mo makita. Ore mapukaw at awan mo ti text-mate ka. Siya nga at text-mate mo. Wala niya. Nalipatakit din. Una daytan. Kuha bakit? No, mapan ka iti kwartaw. Alaman lang na ta cellphone ka. Sikan ti mangidulay. Sige, ta inakmot lang iti silid. Ala akong ti cellphone mo. Malinis. Sana pulos nga agatap ni bakay. Ay. Na yan ngagpaisaw ti mainlove manan. Makapasalibukag. Makapasalibukag ng paiso no presko ti angin. Awan. Nanggagmugayam din bagak bakay. Ay. Uray jak nangag-amok. Kasano nga amam? Makapasalibukag mo't talaga ti puloy ti angin. Awan bakat wan. Puno ti kinunam. Makapasalibukag itirik na. Unay daytan kaka. Ang silaw-silaw ti cellphone ka. Adag kukaw. Imbang lakit din ta naka-silent. Kung sana naka-vibrate. Itaan. Ni Benjamin. Mary Joy. Song batak. Hello, sweetie. Asinaw, tinang sweetik king ka. Di ko. Hello. Kaya ti sweetie ka. Nitun mamisan. Ang bayad ka. Hindi pa akong bakit. Masuro na ko na. Ada ka di saan nagbayad kin kalakay. Ada nga raw. Nabayagan na dya abulod na. Masuro na ko na yan. Awan mo timbagbagam napautangam. Iso pa'y panunutan bakit no iba ka. Diyak kayo ta ma-stress ka kanagiti swete ka tao. Ala, saanan na dyan ti pagsaritaan na ta mabuisi taklaan. Makadadaan lang iti aldaw. Unay daytan lakay. Saan mo nga minun nga awag-awagan no awan ti may bayad na? Kat no iso ting mahawag kanyak. Agkita kami ka naw. Anyan di ko na. Agkita kami ka naw ta agbayadan. Agbayad mo gaya mon, sweetik ko ng pailaang. Intun ko ad-adda na saan nga agbayad. Bakit? Si Kante makisinabat kan ko na tagburburat tinarak. Sige nga raw, sa dino aya ti pagsinarakan nyo kuma. Kan anya tilangana, anya tinagan na. Anya tayong tinagan na. Ni Benjamin.
Sa dinaw, ti pagsinarakan yaw. Di parkay. Anya banda ti parke, tinagtulagan nyo pagsinarakan. Wala niya. Jak mo nadamag ka po iti soron ka. Awagam lakay, tadamagam. Bayamaw. Ay sayang mo't di ibayad na lakay. Sige, awagak nga ron. Uray dahil kan kaka. Anya pa sa ti parkay, ti pagsinarakan da. Ha? Kapungtot na ka di, sweetie? Wait, saan? Ay, kagayam. Anya ka dito ibagbagana, lakay. Hello, sweetie? Sweetie, si Kati, sweetie. Apay ngay ni dip mo ngay ti cellphone mo, lakay. Sweetie, kung nanakit din. Kanubusis mo ti babae da jay. Babae nga raw, lalaki. Ni Benjamin da dyan. Babae, lakay, naalingag ko. Sinoblat siguro di anak nan Konsentidor kit di adi anak na. Bayantan na ganyan nga agama, sweetie. Unay daytan ka. Mapantang ni Jay Ayuyang, paray. Iyon, paray. Tapno, may relax ko man tiriknak. Kan kailiw ko nga harakopan ni Mary Joy. Oray siya, paray. Ada pagsalitaan bi ita kanilab ko. Kanya nga data, paray. Isang putkon. Ay nagturad kan. Awan mat kaduwak asabali di balay. Tilaan katulong may. O damat ni bakit ija abroad. Delikado ka, paray. Agipulong lakit di ti katulong yaw. No problem, pare. Takabam ka di ti kwarta tingiwat ti katulong yaw, paray. Saan? Ay, kasarita manimbag. Kuno, bilinam. Saan? Papanaw akon. Anya, ay, nagranggas gamatan, paray. Awan basol na, papanawa. Orayak ka di pa'y nagipulong. Saanan papanawak latan. Unay detan, paray. Hosto di magam gaya mitay. Ikak man nagaya man iti kwarta na ta pumanawan. Kat sika, yawin mo matan ni Mary Joy. Ay, madia, paray. Patayin na kami na ni Bakay. Nauyong na yan ang kimaon. Talaga pumatay. Nalaing kamat ngaglisi? Ay, unay day tankaka. Agsasarunumot ti panagruar ni tatang mo, Jessie, anak. Kasta talaga tiyan da paspasmok na nanang. Anya? Siputan nyo kit niya. Taado ti madmadlaw ko kanitatang. Masyanak ka na kayo. Jakmut kaya ti makibiyang. Sungagsipot kayo ng bag nanang. Iti day ta pa nagsasaom, Jesse. Adda milagraw ang mapaspasamak. Da kayo man kit di. Noon yan ti pagawatan nyo tinaybagag. Adda ka di mo mapagluklukan ni tatang mo. Jakmut kit di masiguradaw ta jakpay na akto. Isa da kayo ti mangaktokin kuwa na nanang. Kasla adda amom, Jesse. Awan lamok. Ngam adda madmadlaw ko ni tatang. Nakadkadlaw. Ibagab no anya day tatap no amok taramidag. Nalakalang na tananang. Nurumwar ni tatang. Sarunwan nyo na dagos. Unay detan. Amuyaw. Jak kaya tilo ko nga ama ti pagtaangan. No sak ti makakto. Abangan no mabitog ko. Ngam jak aramidan day ta iti amak. Isa da kayon ti mangsipot kan mangsolbar iti amin nanang. Ta inikan kayon itiklo. Unay daytan. Ay, salbag alaklakayan. Maisinak ti karadkad na nukas kasanaw. Agkita akman, iti mabalin ko ang makita dito'y cellphone ni tatang mo. Uray, tanapan nagdigaws. Mapanmanen makisinarak na itananang. Indigusan nan. Ay, laglag a tao. Awan mo ti makita kanagan ti babae a nakafunbok. Ay, aguray ka. Yay gayam agnagan iti Benjamin.
kunana akagurgura na, ta nakautang kan kwa na, ngam saan ngagbaybayad ka now. O di kitaan nyo na nyo iti message iti messenger na ita Benjamin. Kitaan nyo ti profile kan messenger na. Isu nga ro dakit kita lukaw day tao. Inya day tayo. Na. Pimatul sa mo ni tatang mo iti bakla. Ha? Ne, kita kasto iti ibagbaga day ta Benjamin na I love you so much, sweetie, kung kunana mo tan. Ay, agbabaklan sa amot ta, unti asawak. Nanang, dayta, tidok talem ita. Lakay, asinaw di Benjamin. Di ngay kumpare. Kumpare manan, kung nami di alalaki anang sweetie kun ka. Ay kwa, di may sabihin namin dahil dyan. Di tipalayaw na katamin. Dahil takit kumpare at Ben tipalayaw na. Nasingpot dahil ta. Di naklokon bistray. Ta isinak ti karadkad mo. Ay, bakit? Good boy to'y asawam. Siyak pa'y ti kunam. Amaw ti pagdaksan ti tao nga garami di ti may kaniwas. Iso nga talag ka kanyak bakit? Dak kaya ti rirey. Nasingpay to'y asawam. Pasubok ngamin pare Simon. Dak kaya atin lagi ti akalukwan. Nakadlawan lagi ti kabalay kaw. Narigatan. Kayam na ita. Taan na lang kamot nga aglisi akas kunam. Ay, saanan paray? Agpada na uyong ti asawak ng ti anak kaw. Amang ano pag tinulungan dak aluguban. Ay, ulay daytan pare. Awan nga ron kapoy ka nga ron. Eh, sawamlatan di kaya't masawain. Kansyawan naklatan. Imblak ka ni Benjamin. Mary jaw. Dak kaya't ti may sinat ti karadkan na pare. Dak kaya't. Ay, naglapsat pare. Nagsayaat na babae. Kukuam amin pare. Dak kaya't ti tungpalbiag aparikaw. Dak kaya't ti matagtagbat. Dak kaya't ka may sinat ti karadkan kaw. Kaya't kaw natalin na itirik na ken panunot kaw. Iso nga oray si ka, agbalbaliw kan, sakbaya sumangpot ni bakit mau. Agbalbaliw tan aduha pare. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anak Pauluan. Nalaing kano ngaglisay. Manipod iti Triple R Productions isagod kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anak Pauluan. Apay agimon ka. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Napanamay. Amumat ngayon daw ang mapanak agisursur iti lakok lakay. Sa di na tinagsursuram. Kadagiti kabalbalayan Sa di na kabalbalayan? Manipod ruge aging iti ungto dati barangay tayo. Daya aging laod. Kastamutan ijag paabagatan aging agpaamyanan. Ay natimapan mo kita na di laod. Dila kay mo't. Siyempre, inak isursur at ilakok. Inak padispiyan ni Berto ko nama. Ay nagalas ka ti panagniw-ngiwat mun karyo. Kababa inday tangay sawsawang mo. Saan aya? Akorsonada na kainay ni Bertao. Ay nalakay, 30 atawanan tinaglabas. Kanuray kursonada nak-iday ta si kamot tinakiasawaak. Agam kayat mumut ni Bertao. Amok na ta. Apay, agimon ka. Anya? Ay, sakit agimonan. Pakpakawan. Sige, taisimpak man dagito'y awit ko. Napambannog ka nagrikrikos. Ore na bannog ka ata, maragragsakan ka. Tanakitam diyang kursonadakin ka. Ay di ka man sumana o iti kasta karyaw. Unay daytan. Tatang, apa
Apay, agim-imon kayo. Naku na, Nangag ko timbagbagam kininanang itay. chismosa ka man. Ngam agim-imon kayo, tatang. Pulos mo't Tatang, madi tilakay nga agimon. di mo man ipilit tayo ta. Silang ngamin iti may sa alakay ti agim. Pumanaw kayo di sa angaw, tiyaraw. Marabis ka makitam. Unay daytan kaka. Lakay, napanmot nagtrabaho dagiti anak ta. Iso si kanton at agluto iti panggal daw. Si kangay, ngagluto ko ma. Katinak man aglakon Kayat mo, ti mapanaglaklakaw. Tapno adda mapagbalin a kwarta. Tapno adda maurnong a kwarta. Tapno adda igatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Tapno makita tag kurso na da kanyak kunam Apay namnamaam nga dagkursunada kanyak iti daytoy akabakit kaon. Kat no libertaw tag kurso na da unay kan ka manipulsipon. Ay nakaryo, di mo man pagimunan ti awan. Ada. So kayat mo, ti mapanagin lalakaw. Ay nagalas ti kasta pa nagsa sa umalaklakayan. Naalalas, ti mapanagpadpadisplay dita bakitaan. Anya ngagpadpadisplay mo't kay pagbagam. Mabambanugak tupay amagmag na amapan aglaklako dita. Nagkunang amin aya, amapan ka aglakaw. Imbagak mutan dagiti rason. Ay, isardeng mo kidain, tigas ka nga, aramid mau. Aramid nga? Ngagin lalakaw. Unay daytan karyo. Narugit ti panunot mo. Awan talag mo iti pada matao. Kasano ngagtaloy kakin ka? Kaya't mo nga inaldaw ka amapan agpa-display ka ni Bertaw. Siguro, isupay kidain, ti mangibibos iti lakaw man niya. Saan mo? Angam nagsaya at katkuman ngay no ibusin na tilakok. Tapno saan akon nga agbanog nga agrikos. Makita. Kaya't mo ti mapan itayan na nga ginlalakaw. Ay, saan akto man lama mapanan ni Jelaod tapno awan may bagam. Saan ka din aglako pa ya? Unay daytan kaka. Manong Roy, apay nga tang agimon launay ni tatang. Napintas ngamin ni Nanang. Ha? Dayta ka di ti rason? Wala. Ato ti mangibagbaga nga oray bakit ni Nanang kat napintas lata. Sa bagay, pudno dayta manong. Agminar ti pintas ni Nanang. Adu ati-atiwan na dita. Wala. Isong agimon ni Tatang. Sapay ti pagimunan na kat ni Tata Berto. Hindi ka nung amin kaubingan da kat agkursunada ni Tata Berto ka ni Nanang. Nalabos mo't ni Tatang. Managatap. Asinaw, ibagbagam dita, managatap. Pagat-atapan yun ni Nanang, itisan anasaya at Tatang. Apay, bakit kitang ay ati papanan na? Ala, talaga gayam nga gat-atap kayo, Tatang. Isakit yung laonay, tidang nga inayaw. Saan mo Tatang? Ngam amumi mat nga awan aramid ni Nanang. Ako lima ka man dita, Roy. Tatang, lakay kayon. Di kay kuman agim-imon. Nang runa, no awan mo, ti pagim-imunan nyo. Takababain laan kadagiti tattao. Tinam, ti rumbang agbain. Ta pag-aayat na tagpadpadisplita. Ha? Unay daytan kaka. Ijak pagtagtagaryan ni Karyo. Tapno din akmanon si Diran. Agluto aklatan. Apay ko rin, naglastog kamatay. Asinaw, ti paglaslastog mo? Libertaw. Manan. Jak lang aro nagtagtagaran. Nasangunak manan. Kit no kasla ka asinaw, asa namang pansin kalyak. Nga puta, naggapu kay tayo libertaw. Di mo sang kay bagat ti kasta takababain. Sa anak-anapan naglakaw iti ay ni Berto. Ija amyanan kun abagatan laang tinaglakwak. Apay agimon kalatta iti angin. Unay daytan Karyo. Nagdigos ka lang arodan, agpulbos ka pailaan. Asino aya, ti pagpapapintasa? Jaski ka mo tatao Karyo. Abak mo pa'y tay agkabanwag mo't. Nagsasawang? Apay agimon kalatta.
Masipat kan tupay. Apay aya, tadi mo maikat ti kinaimon mo. Kasanaw kat kundi pulbos ka pa'y. Asinaw ti pulbosam, ha? Never tao. Berto manang ti salsalawasawam. Di ka lagpain. Intun maamuan na dayta ay jaklamon. Abay, ipulong na kan kwa na. At sino never tao nga ipanakil mo? Ipanpanakil ko ay amat. Ay unay daytan kaka. Ag lipstick ka pa'y kanagbangbanglo ka tapno maaayukan ka. Ay jaski ka talaga karyaw. Unay daytan kaka. Tatang, kaasimot ni nanang amapan aglaklako. Kalpasan na. Pagatapan nyo iti saan anasayaat. Kasanaw, kay kayat na matirum wara mapan naglaklakaw. Napigsapay mo't ni nanang tatang. Kaya't napaymot ati manggod. Kaya't nakit di ni mapan nagpadisplay. Ay natatang naimon kayo. Uray kumaan o da pagimimunan nyo. Awan mo't. Anya laangan nga iti masao ti pamilya ni Tata Berto iti kasta pa nagimimon nyo kankwana. Ken maysa, da kayo mo't tinakiasawaan ni nanang. Saan mo't ani Tata Berto? Oh, anya paylat sa pulin nyo. Agpatpatay launay ni Bertaw kanina lang yaw. Isu nga raw ngay nagawa ak idin ngay nasawa. Ang ninanang yaw pala ang tisang kapanunot na iday. Oh, kasano nga amuyo day tatatang? Imbaga na. Ha? Anya aya timbaga na. Kunana, nga apay ka naw. Siyak tinagtinagan ni Korain. Day talakit din ti pagimimunan nyo. At damot pamilyanan. Uray. Basta amok akurso nada na lang tati inam. Aging gaita. Imbaga na nga rudon kalyak. Uray, tanasingpot ni nanang. Da kayo laeng ti inayat na, tatang. Ay, jakpat yan. Na, unay daytan kaka. Isu asaan arumbang amatayak. Tamuklatan asipawan ni Berto ti inam. Apama na may tabunak. Ha? Anya dagitan ngay bagbagayo, tatang. Isu ajakpay kayat ti matay. Unay daytan kaka. Lakay. Sana kon amapan aglako. Tapno awan ti may bagbagam. Very good. Agpalakpakak pa yan. Apa nagkukurot ka? Akas na nakuturan amanaw. Sayang nga men. Taimbis nga isupay di maurnong akwarta. Awanen gapoy ti kinaman nangimun mo. Patsem, agkukurot ka Saan mo makita ita jay agkurso na dakin ka? Ay tangiwat mo karyo. Agbain ka mamot. Agtala ka man. Nagpanakil ka mo tan agsasaaw. Apay aya tagimun ka lakay. Ay, dinakman maawag-awagan ni tilakay. Kan sanak nga gimaw ni tikas kan di Berto lang. Apay nga rod, akapungtot mo. Kat awan mo't ibagbaga jay tao. Isakit mo, never tao. Ibagbagak laeng, nga awan mo't ibagbaga na. Di naktupay talyawan, no lumabas sakit ipagtaengan da. Napan kamanan, iti ayan da. Ide, iti ibagbagak, ide dayjay. Ide aglaklako akpa ije laod. Sa anak at tumaltalyaw iti ayanda. Di pala iso ngamin tinakiasawaang. Na, kano nakilumlumba ka, anang ikasar kanya? Ita, kayat nakon ngay padawat. Unay daytan kaka. Manong, itatasan arimor ni nanang. Ungtan latamot ni tatang. Bayam, ta bagbagak ni tatang. Kastamot ni nanang. Ibagak saan nakatutupan ni tatang. Kinamauyong mo't ngamin tar aramidon ni tatang kininanang. Lab na ngamin unay ni nanang. Nalabos mo ti kasta manong. No ay ayatin na ni nanang, apay apaspasakitan na tirik nana. Nasakit samot ti mapagatapan. Bayam mo din, ta kasaok to ni tatang.
Sapay la kumaa, tadenggen na ka ni tatang. Uray saan nakadenggan, basta may bagak lakit diti kayat kau, pagpampanunutan na retan. Unay kat ngaminen aya tilakay nga agimon, just kay. Nasaya at nasabat ka kareyaw. Abay, anya ti ibagam? Korsonadam di asawa. Ano ko sa harasan? Di nagpatayin bertao. Talaga patayin ka? No, di mo sarang dagat atap iti sana punaw. Sana ya, pagpatayam ini di asawa. Imbagam pengaron kanyak. Hindi na italanggaw. Mabainak mo di asawa ma. Kan mabainak iti Diyos. Limpyo ka tao. Sa nagapata kastuti busis ka. Nagipasitin na ka. Pagkatapan na ko ni Timaday. Ha? Pinagpagbali na nadakas. Mapatay ka talaga. Kaya't maunti tumangan ni Timarsa ka. Ay. Saan naman la? Kapsak. Ayat tasawam. Sana pasakitan. Jablo ka. Pagpalinin pa yan nga aga-agaw. Susto mo ito na. Lagawan mo ito nga asim iti pa na mataaw. Napigan kan tupay lukaw. Kaya daw. Saan? Libo ka kasyan tasawam. Maminsan pa nga damang ngagaw. Pulpugan kansil ka. Apay asaw. Unadaitan kaka. Apay dagita sugat kada kamuol mo lakay. Minansunak ni Bertaw iti karasayan ti tugaut. Nagloko mo tindagya tao. Apay nga'y akinabil na ka. Naamuan na pag-imunak. Bakit? Ay langgong dadya tao. Idarum ka. Bakit? Saanin? Pangasaim. Ang mga noan-andan apatayin nak no kasta ti aramida. Ay paibalod ko dyan anak ti Diablo Bertaw. San bakit? Basol ko mo't nga men. Pakawanan nak bakit? Naka-Amerisa ka. Apay nga minasakay la maka-Ameris, ita tanaluguban kayon. Anya nga itatatang. Daytan, tinauray yo. Saan mo na si diren ti amam? Takas talang arodon ti naramid daken kwa na. Nakaakaase. Nakita yaw tatang. Isakit na kayo unay ni nanang. Ngaman niya tinararamid yaw. Inaldawa si diren niyo iti awan kinapudno na. Ay ala, anak ka. Maawat ko amin na kita panidiriyo kanyak. Talaga mo, sakti nagbasaul. Hala, lipatin nyo na ita. Mga barwanan tayo amin. Ikatan kanya managuray ti puso ken panunot. Ta sana kaya tinamarso at ikasta. Mas daawak ita, naragsak kayo mutngatan kininanang tatang. Ewan, anak ka, ikaray. Jakton pasakitan ni nanang yaw. Ayatek, aginggat si bibiyagak. Rumbang laang tatang. Unay daytan kaka. Ala, kas pagyaman ko kada kayaw. Magmultaak. Inak mang tilay ka na kita baon ko amanaw. Ka agsilibrar tayo man. Ay sa bagay, aduti manukyo tatang. Nay agikiklog man tamay saditan. Ay unay daytan kaka. Wain, rambakan tayo dahil tayo pa nagkikinaawatan tayo. Pakawanan dak anak ka. Kansi ka, asawak. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritan anapaulwan. Apay agimon ka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Babae nga main. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.
Ini kamon ti balon da Cecil kendante. Lalpasay. Sagmamanoda ngay tinted mo. Apa na tatada magdamagang palaag. Inikak lang arunay. Patas mutlat laban. Ano lamin na di ka damdamagan. Ada ngamin ugalem akay kayat mo ti babae. Alyabanan na tangay bagbagam. Ado ti ited mo basta babae. Ay, unay na itangka ka. Anak man, kaanakan man, kakabagyan man, kan gagayam, ado ti ited mo no babae. Unay na itangbakan. Mano ti allowance mo, iti makalawas ngayon ti amam. Limlimagasot na nan. Kasanon ngay dagiti daduma masapsapol mo. Sa bali na dayjay. Nang tadmat iti limagasot para ka nagiti kasapulak iti pagadalan. Isa sangaribo amin. Anya. Anak, saan kay abumdeng amang ibaga iti kwartakin ni tatang yo? Tadakkel taw awaton na. Ikan pa'y ni kabagis na nga dahi Amerika. Amangan no ibagbaga na pa, ingit itod na kada kayaw. Uwanaan, anang. Tunggal ada masapul iti pagadalan, dawat ada agos. Di kay agpagadwa. Unay daytan na na. Cecil, anak, manutit itod ni tatang yu abalon, allowance, kan gastom iti pagadalan. Iti makalawas nanang. Word. 5,000 nanang. Anya? Na, apaya kaslakay lang nakadamag iti kala at anatay. 5,000. Ti it-itad na kan kay ti makalawas. Nalawag matimbagak nanang. Naglukon di amayo. Dakas ka din nanang. Numangtid ni tatang kanya kiti 5,000. Adumot dagiti masapsapol ko. Kasi ti makan, libro, laboratory, uniform, badbado, ganda tumapay ngarwatan. Ti pakas daawak kat 5,000 laeng tit-itid na para kin ni Dante ti makalawas. Ay, awan siguro, ati kasapulan ni Dante. Anya nga awan, kasmutlaken ka nga ado, ti masapul na. Agad adal mat, awan da dya tao, unfair iti amin agundaway. Ha? Babae ka nga men. Unay daytan nanang. Adaman-damagaken kalakay. Anya na itama kay. Nukas pangarigan laang tabaruken balasang ta. Kat nagkalaysata. Di ka agasawatan. Talaga, mas nagasawa ta. Sana da ito kasasaan tati kayat ko asawan. Kas pangarigan, takabaruta nga gasawa. Anya nga iti kay kayat mo nga umuna nga anak ta. Ay, babae kay sunisisil. Ay mutaleng ka mat. Ti damdamagag, kat no kabaruta nga gasawa, kat maadaan ta iti bunga. Anya ti kayat mo nga umuna nga anak. Babae Apay a babae. May mayat no babae. Apay nga rod a babae ti kayat mo nga umuna nga anak. Gaputa may mayat riknak no babae. Makita. Kay kaya mo talaga ti babae. Siyempre at anak kumot dayjay. Kaskin ni Cecil, babae. Wan, kay kayat mo ni Cecil, ta babae nga main. Anya aya kaday ti babae, ta kay kayat mo. Ay unay day ta nasalunsan. Babaero ka nga main, iso akay kayat mo ti babae. Manangidumdo makamat, unfair ka nga ama. Maday ti kasta, ikatam ti kinamanangidumdumam. No anak mo, agpada ngay patag mo lang gong. Unay day ta na pa nagsasaumbakag. Manipo dita. Diyak kayatin ti taong unfair. Diyak kayat ti amang unfair. Diyak kayat ti nabiyag unfair. Nalawag. Ay unay day tan kaka. Dante anak, mano ti allowance mo ita ngayon ni tatang mo para ti makalawas. 3,000 na lang. Manungay mo't para kadagiti daduma ka sa pulam. 3,000 amin.
Apay ka tinanan. Nuan niya man ti masapul mo kidawom laeng Una nang, arami kita. Ibagam kanyak, no agreklamo ti ama. Ha? Ay, una na tananang. Tatang, nayunan niyo man ti allowance ko iti makalawas. Apay aya, masapul ko ngamin ti puro t-shirt kan black pants. Kat ni nayuna ka ti allowance mo. Dangamin na iti extra kasapulak iti pagadalan. Para iti extra activities tatang. Alangan itang extra. Pangbarkanam ka na wano pagaram mo. Ha? O na itang tatang. Saan mo ta? Intan maminsanan. Ha? Tatang, mabalin na panayunak ti allowance ngit itid mo? Apay aya anak. Siyempre, kasapulak mo ti lotion, make-up, pang manicure, kasjay. Manaw anak ka. Basit lang tatang. Manungay na itabasit lang. 2,000 laeng. Ha? Nagbasitan. Ha? Sige anak, mabit lang ta itid ko itan. Nayunak pa ya. Ayunay na itan. Anyat klase matao. Ha? Anyat klase nga ama. Ama na yun. Anyat klase manabiyag. Apay man na yun, Feliciana. E di nagkidaw ni Dantiken ka iti kanayunan nga allowance nangagkaw ti saritaan niyo. Ah, E di nagkidaw mo't ni Cecil iti igatang na para iti pagpapintas nangagkuma ti saritaan niyo. apay ayan nung nangagmaw. Nagkurimanan ti kina-unfair mo si kababaero. Tiraan nak manan bakag kat sa anak mo't nagbabae. Amom, Rufino. Dayta kina-unfair mo. Kan kinamanagayat mo iti babae kat may saka a babaero. Anak ko mo't ni Cecil. Una ang unfair ka mat. Babae nga min ni Cecil. Iso akay kayat mo. Nilantingay. Rugit lang kan ka. Kasta ka day. Ay, si Karti mangibagbaga iti dayta. Sana siya. Una, tayo suti makitak nga ramid mo. Unfair. Manangidom-doma. Babae nga main. Ay, unay daytang kaka. Nala, ika nakiti 5,000. Ano am? Asawa na, question na ram, ti ka sa pulak. Sige. Tapno awanan ti ado asaw, ikan ka. Basta aguli magkangarunan. Ay, unay daytang kaka. Anak, ada ka di pa'y kasapulam. Uray adat ang mabainak mo't kanitatang. Amang ano paayan nak, wano question na rin nak. Siyak timang tad. Awan mo't kwartayo nanang. Ada, tadimbawa takiti amam. Awan niya, ibagam anak, numano ti kasapulam ta siya kung timang tad. Ha? Ay, unay daytang kaka. Lakay, 5,000 man dita. Agkaradawat kamutan bakay. Kasla si kamutan ti agis iskwila. Na, question na rin na manaan. Mas daawak ngamin. Ta inikan ka man idi na panalawas. Ngamita dumawat ka man ay. Amom, agkasapulan ti tao, kabayatan na si bibiyag. Natural day ta. Ta, mangan, uminom, agkawas, agdigos mo ti tao. Digos lang ang sabon, shampoo, conditioner, kandanom ti agandar. Kwarta na gitan. Saan gamot amangan kabayatan ti panagdigos mo? Imbaga kaya ang mga anak ngagdigaws. Sa balila day jayan. Kwarta mo laang tikaan. Adu pa'y akwarta day jata. Baga si daan, gasol, ricado. O ti si daan kasi ti karne. O sibuyas, anakangingina. Kanda dumapay, ngagkakangina ricado. Baka tila nagturturungan mo ti saritaan. Kasta mo ti kayat mo. Nagkindaw ni Dante.
Ado pa nga investigasyon ti mapasamak. Kung namulan pimatayan, nga ado ti di ka damagdamagan, just kay. Ay, naitan ka. Nalpasan ti palawag. Ayan nan, jay 5,000. Ikan kay ti allowance mo dantay. Adaman damagat. Anya ka di day tatatang? No, ikan kay ti kwartam. Ibagbagam ka di amin ang detalyay ka ni nanang mau. Saan mo tatang? Apay ka day? Adong ngamin, hindi na isaw-sawang kanyak. Anya ngay nagitang isaw-sawang na tatang. Bayamam, ikan kalatang. Damagag, no mano at talaga, tika sa pulam. Adu at tika sa pulak tatang. Jak ibagbaga aminan, narigat mo ti dumawat. Imbag damab. Ha? Unay daytan ka. Manaw, ti ka sa pulam, dinungdungaw, kung nagpintas nga anak ka. Unay daytan tatang, maitreat kayo no kastalaan. Itreat nak. Uwan tatang, mapanta ije mall, ta iso ti kasitgan. Ado ti panganan kan pagmeriendaan ijay. Sige nga ron anak ka. Ipasarnak man may. Uwan tatang, ag-snack date ta. Ngam, da kayo titaya. Ay, unay daytan ka. Imbagman, tama i-date mo yung babae nga anak mo. Ngam dyan anak mo alalaki kat saan. Di-date ayamot ti lalaki. Silang mo't ano kasta. Oray iti kaano man kat unfair ka nga ama. Kay kayat mo ni Cecil. Babae nga men. Kat iti pudpud no abiyag, naasum ka, iti babae. Anday ta ka manin bakit? Wala ka din ti sa bali asumngaw di tangiwat mo, asan anday ta? Kasano kat di mo mo't maikat ti kin-unfair mo? Ikat mo't ni Dantay ti kwarta. Anya pala ti parikaut. Dayta kinaman ang indumdumam ti parikot, kin-unfair. Day, talas ti ibagbagamay. Talaga kay kayat mo ti babayan niya. Nasum ka nga men, ni ti babae. Ay, hindi ka man sumanaw ti kasta. Manipod adan lang iti anak ta. Sa anak mo ta nagbababae. Idiawan da pa ingay. Namin ano ka nagbabae. Ay, unay na itan ka. Nanang, nangag ko ti panagsubangyo ka ni tatang. Kasano kat unfair. Bayan nyo, nanang. Tinapatag. Ikanak mo. Kaun tapnawan ti makunak. Siyempre, ikan na ni manang mo, isung ikan na kabuta. Babae nga minkat ti kabsat mo, iswa kay kayat na. Kasanaw, nagpada kayo alalaki, di pa'y katawanan. Mang tilata mo tananang. Mamin, anak na kami mo. Ayawan, ad-ado mo lati itid na iti babae nga anak na. Kunat mo tin, bayan yun. Tapnusan kayo may stress sa mga panunot iti dayta. Agsanga ngamin, nagpanunot kayo. Okay mo tin kanyak ito ni tatang. Unay daytan ka. Tatang, siyak man timang damag kada kayo? Kay? Saan nyo kanuunay akay kayat ni ading? Kayat kumedata, anak kumeday kay. Sang kay baga ngamin ni nanang, akay kayat nak. Babae ak kanu ngamin. May sapay day tarasawn. Jak ilibak, akay kayat ko ti babae nga anak. Agam, kayat ko latamot ti lalaki nga anak. Una na itan. Awan mo't gayam ti parikot. Jak man amaw iti inam. Kayat na siguro ni Dantay ng musika. Iso nga isakit na launay. Ha? Ay natatang saan apod no dayta?
Saan akayat ni nanang ti unfair? Iso adiyo panunutin dayta, tatang. Unay daytan? Ma'am Rufino, no apay nga ilablaban ko akanayon ni Dante. Gapumot lati kinunfair mo. Ita, iyakar mo, ti alipuspos mo. Siya kaunti parwaram ama nang idumduma. Laglag ka ma, Rufino. Ala, bakit lipati mo tinay baga ni Cecil? Just kikit di. Ay sikat ti Jaskay. Ada kay kayat mong anak. Babae nga men. Pasinsiyaan na kung bakit no kastultirik na. Gamtim ako na. Agpada napatag na iti anak ta. Bareng Ay unay daytan ka. Ditan gagayem, tinagibusan, tipa kasaritaan, arapauluan. Babae nga men. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.